hakaza umutima wa kabiri, umutima w'umurwayi. N'imitima kubirwara muri Qur'ani Imana arabivuze, fi qulubihim marad, abantu b'abanafiki, abantu b'indyari, mu mitima yabo haba harimo uburwayi, ariko ku burwayi bwabo bagenda bakora ibikorwa bitari byo kugambanira idini, byo guteranya bemeramana, Mwenyezi Mungu abongerera uburwayi, fazadahumullahu marada, abongerera uburwayi kandi bafite ibihano bikomeye ejo imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Umutima wa kabiri ni umutima w'umurwayi. Imitima rero iyi ngiyi nk'uko nabivuze irarwara, kagira uburwayi bwinshi, shyari, inzangano, ukwikuza, ubwibone, y'uburyarya. Ya ndwara iyo ivuze mu buryarya ntabwo yumvikana neza, annifaq, ubunafiki, kwa kundi umuntu agaragaza ko ari kumwe nawe kandi mutari kumwe, mugakorana iswara 5, mugafungana Ramadan, ndetse hariho n'igihe ushobora gusanga ari umuntu ushobora guhagarara imbere yawe ukabona uti umuntu nk'uyu ni igitangaza. Indwara nk'izi ngizi z'umuntu kugaragaza kuba uri umutoni n'umukunzi w'idini kandi wenda hari izindi nyungu zihishe inyuma, abayisilamu uretse ko kugira ngo ntabwo ari buri wese ushobora kureba cyangwa se no kumva no gucencura, ariko nzi ko abenshi mu bayisilamu iyo ngabire murayifite, ingabire yo gucencura amagambo, ingabire yo kureba igikwiye, ingabire yo kumenya ikinyoma n'ikitari ikinyoma. Abayisilamu murayifite, ariko bake mu bantu ntibabizi. Izo Nyagasani subhanahu wa ta'ala rero wadushyire n'itsinda rifite imitima mizima, imitima ikeye, imitima ihagaze ku murongo nyawo,